parle moins. Et c'est devenu une culture, nous cessons de le répéter. Depuis un certain temps, le Congo ne parle plus. Le Congo n'a pas tellement besoin de discours pour réaliser ce qui est possible avec le fonds propre. Le gouvernement de la République a retrouvé l'orthodoxie financière, la bonne gouvernance. C'est de cette bonne gouvernance dont les Congolais sont fiers aujourd'hui à reconnaître que nous sommes capables, nous, avec du contribuable de tous les Congolais, le gouvernement de la République donc est capable de reconstruire, de moderniser. Et nous ne sommes pas seuls gestes, parce que derrière ces beaux bâtiments d'hôtel du gouvernement, il n'y a pas longtemps, le chef de l'État, Joseph Kabila lui-même, venait inaugurer un autre bâtiment, le palais de justice. Honneur fait à la justice toute une culture, toute une vision qui voit à la justice et a préféré donner à cette institution, la justice congolaise donc indépendante en plus, d'avoir un beau bâtiment, un grand symbole où tout le monde devra travailler, le symbole de la justice, le symbole de la justice, le symbole de la justice. 3 fois nous l'avons dit pour que les Congolais se retrouvent, pour que l'équité rentre, pour que l'ambiance revienne. Et à cet endroit, voici donc le monument de l'unité, la cohésion nationale. Le chef de l'État, depuis qu'il est au pouvoir, a toujours prôné l'unité. À chaque fois qu'il y a des problèmes, l'homme du dialogue républicain se met à la tête, au milieu de tous les Congolais, à les écouter, à les entendre. Et lui, il analyse pour trouver des solutions. Cette cohésion nationale, voici des années que le chef de l'État les mène, est en train de le mettre dans la tête de tous les Congolais. Aucun problème ne sera plus difficile aux Congolais si eux-mêmes sont à même de se réunir et de trouver des solutions. C'est d'où ces monuments où tout le monde verra une dame qui est en train de tenir très fort le drapeau de la République démocratique du Congo. Les militaires qui, après Joseph Kabila Kabange bantu balibika mukati mwajanga tebindi dimbi bali kwa chama foto kumpala kwa lupingo lonko mwakole joma to meimbo se busho tukali mukati mwalishi muka tukali mukati mwadi kumpala zubumuna na mwasa zubwa meji immeuble intelligent mwasa mu mutimenta kitasa immeuble lonko wabene bukale mwajitunga mwasa ni mfolange di mikale foto mwachi buchulu chaberi to nda Kongo demokratiko kibolukai chikondo chose balibika bakula bela lupila kujibena tito nda Kongo demokratiko
base monte afuta bita dibienda mwaba onto buka usanganye kwa bilipike nyu base futa bita bolwa polai so melbanto futa bita di ili ngento bunu mwaka na ili isha kongode mukati kumpala ili mukati mwajasha ibamba lukapkabu munda mwaje tujutunga kalumba ntukela kubana babona ko ngon solwa nzuguru base nonko bamwasa ni polai no so melu patora bita di bilu so melu futa kibidi bika biasa immeuble wa gouvernement kujua mako banjelelo nonko kuliyen kayenda Joseph Kabila Kabange fulomboji waje tujitunga hatu tokolopa nonko kimwanju kinasha Joseph Kabila ujue ndo ukenketanga yenda wende utangile baba yonso ibikala bakaza imbakezula mu immeuble ujue fumakuja sampinge umwase bena bukale ngwajitunga bapeti wa mwaba wa kwikala bakwachila mujimu ibamba libumuji futila ifutila jashiki bapyunguluko mwabu nsubu mwani bakwata mijumia kana wakwiche tujitunga kumpala kongwa bankambwa jitunga jike jakwendela bwenyi kongwa bankambwa udumukati mwalisamina bantu abunyi moyo kibalukai tukwata igonso tukwata yi tuzukila ikulu suzika saya mkwata kuku mamengi mkwata kwa ibatimba mkwata bakwata wikateni zola dake maomba wakwata mbwase tutu bonsu tuzukila ikulu tubona makwisha kongode bukatiko kumpala turi risanka jakubigiri bwase tuba kongole turi risanka jak batomba bwase turi bena République démocratique du Congo turi mudisanka jakumanyi bwase turi mutimeta kitesa mkwila mambo watu wa Congo démocratique Joseph Kabila udi mukati mwajibanjila zubu uji bafumaku jasa ni yekenda mubanjija ye uchile mukati mwajinyulu kameba yonsu yibika la babasa baba mwambila kumachi turubasa no turubenza no yekombe to mema njemwika la Thomas avoni mpato ambapo ase bikendi buni ngashudu mwenaka yayi dose biashibwa kibolukai udi mukati mwajinyuluka kayucho kanasha wakumwa na meba yonsu bika la basa ibaka jebyakana munda umwena zubwenoko lubile tulwele nonku kuji bourgmestre ujilombola commune nonku wa Gombe wani enze mwende monsu ngwani mwabe ujukuma kujaka jabimpa ni byakana mwabe ka unyankunasha place royale mwabo dibasa lupiyongulwa bwena muntu wanyi lupiyongulwa bobu mwa ka ucharisa lunasha kaba lukwa se kiosko bokunya mwabe nonku lunasha walubwa mumpya imbutu ujiba tuchila kujiponso bika la pitamunda mwajitungu Kabila Kabange yeu munkati mwanjishi yebende bimanyishilu nasha mupita muya walubwa bantu bafita kadi bimanyishilu bishiya nibishala nasha ye muya Joseph Kabila Kabange mmana kushe bimanyishilu mmana kushe bitampi ili mwika muteka bwase bushuwa Congo démocratique bantu kaba kumuhomwe nasha mulombojo komine wa Gombe enze mbabonso bwase mwabenuku wikala mukesi kwa byakana wikala mwimpane mwakana bilonge bikala bako mwabenuku kabi nyanku nasha bantu kaba bijaji lino imbya maluvu kabi lukushala mwabenuku nasha anyi aba bikala balaji mamunjila bashege bali bumbisalu kaba lukusomela mwabenuku nasha promesse wa commune wa Gombe uzulu la disolwa mafuku pale konuko nitupingana ni tumira kwa RTNC bakuta na mshundukai uju mulama nyaba ili mikala mikezo byakana mikwashila ikenga bimpa byakana ubulombo bwa yimuna kayenda mfumadi tongate ndi mkalenga Joseph Kabila Kabange yeru mkati mwajilombo litonga jetu wenze kwenda monso base tukala mbobu mwa tukala mbobu wata tuwama wata ibonso base dushi tonkompa la kai lupengo lwa bwena muntu dojiluka lwashibwa chema nchilutile natase bena kongo bonso nimba jibato abukale muri mukwasa makumikolo nimba jipinyi mubati bakatekechi doto bonso lisangai wakumwana mwakuisha Congo démocratique kumpala jibendele jitonga jetu jibanda musangoso kaja makuheka nasha eti chema nchilutile chakana jichikala chineze wasebusuwa jitonga jetu jikala jangata lunga lwentu njiko tulapite lubilu jeritangila umulongo wa matunga jimikala maluguluka matunga jimikala machalama matunga jibatela mende lumu mubantu batya chikono chonso kibaluka njo mwana mukelen klema bafiba yeruka chindo chamuza mulombo jiwa chimenga chakingasa ibantu kapkabu bashiri mukachi muta ngimuno zibwenoko zibulu na bibena kongwa se bukalen kwa mulombo wa matata ponyo wakana tipanga tika ya kwasa ekolo mito kuchinu ani mila ekolo baya semunda mito njembe Congo démocratique bajibeto nguje bakolo mafu kwa shaji kudumkalenga makera mwangu famba mulombo yo chema mbete twasuwekela tubanjile ni bumu tubwine wamba wase mumile ekolo vumbula matani makwasi munda mwajitunga bakaji basa bilongelo bipita panga mitano biasa munda mwajitunga bezo binonko dijinga jambula matari wajitunga de Congo démocratique bokonga jansombelu wabana bamuna Congo tulasa ntupenguluka ni mutu wase munonko mafu kwa shaji
mbenze chimo chipango amyanda ya mpetu bamba bwa civil kenji muito nje Congo Democratique bana balonga chanana kalumba ndi kulumkalenga jitunga kalumba ndi kulumkalenga Joseph Kabila Kabange ujumika lilo mundu akana lokuisha jitonde tukumpala Guillaume Kukumanye mengi panji. Merci beaucoup amis téléspectateurs. Je suis en train de vous dire que sincèrement l'ambiance sous la place à la place royale, l'ambiance est au zénith. L'ambiance est au zénith. Les Congolaises et Congolais saluent cet événement. Les Congolaises et Congolais ont accompagné Joseph Kabila pour marquer cette journée, cette date d'une pierre blanche. Nous parlions ici des doubles événements, vous l'avez constaté vous-même depuis le début de notre reportage. Dakin Maomba, vous êtes en train de suivre, ou depuis le début vous nous suivez. Vous avez bien vu que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui en ce moment est continue de faire le tour du propriétaire dans ces bâtiments que nous appellerons désormais des bâtiments intelligents. Mais tout ceci, c'est tout un symbole fort pour que le Congolais puisse comprendre que de choses simples, il faudrait simplement l'imaginer pour que ces choses deviennent beaucoup plus grandes, si pas événementielles. Bwana Guillaume Kukumamengi Panji, Rais wa Jamhuri Bwana Joseph Kabila ameendelea kutembelea maofisi na daraja ndogo ndogo kuwa ndani ya chumba cha kiserikali. Ni mahali ambapo baba taifa Bwana Joseph Kabila ameendelea hivi kupata mafasirio kawaida namna gani chumba hicho kikubwa kilijengewa, vitu mbalimbali kupatikana ndani na namna gani itaweza hivi kutumikishwa. Chumba cha akili jinsi unatoka hivi kuijulisha ni alama ya kuonesha kwamba vyumba na vifaa mbalimbali kuwa ndani ni kufatana na teknolojia hapo sasa duniani na ufundi ukubwa ya kuwa na vifaa vyote kama hivyo vyumba vikubwa duniani. Ndio kuna maofisi ya kazi ya ufundi, ofisi ya mapokeo, daraja kubwa ine ya kupokea hasa mafunzo kawaida, kuna benki ndani na pia maofisi mengine mbalimbali ya kazi za kiserikali, hata restaurant na kadhalika. Ni chumba kikubwa kuwa na vyote ndani. Ndiyo kwa kila mtu ni vizuri kuweza hivi kukubali kazi kubwa anayefanya baba taifa Bwana Joseph Kabila, kazi ya majengo, kazi ya maendeleo. Jinsi kila mara anasema baba taifa, kama mpende kunikubali kwa masemi, ni vizuri kunikubali kwa kazi nimefanya kwa maendeleo. Rais wa Jamhuri Bwana Joseph Kabila, tukitizama kwa namna ametumika kazi, sekta yote inatingizika, ikiwa uchukuzi kufatana na mashua kubwa ITB Kokolo, ikiwa kwa reli kufatana na mashua Kinshasa Matadi, pia mashariki mwa taifa kupitia SNCC kwa njia ya reli. Tukaingia katika sekta ya kilimo Bukangalonzo, kazi kubwa imeendeshwa. Siku ijayo itakuwa ingine kazi katika jimbo la Bakongo, katika kazi anayefanya hanga na uchukuzi uwanja Njili, pia uwanja ingine mbalimbali, kazi ya majengo mji wa Kinshasa na popote katika majimbo. Barabara kubwa inajengewa, ni alama kuonesha kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaamka na imeendelea hivi kutembea. Yote hiyo ni kwa nguvu wa rais wa Jamhuri Bwana Joseph Kabila ambaye amejitolea na kazi kawaida. Yote hiyo ni alama kuonesha kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuongozwa na Bwana Augustin Matata Ponyo inatumika kazi kubwa ya kuweka pamoja fasi yote, pesa yote tokea kodi, malipo za kiserikali, na pesa hiyo imeendelea hivi kutumikisha kazi mbalimbali. Kwa mfano chumba kikubwa kinatoka hivi kujengewa milioni $35 ya dola, ndiyo kazi imefanyika hapa. Tutawakumbusha kwamba kando kando mahali ambapo tumepatikana kwenye Face Royal kuna vyumba vingine 7
viliojengewa zamani, lakini vimetoka hivi kutengenezewa. Itapokea pia maofisi mbalimbali ya kazi ya kiserikali, lakini katika chumba wote ambao